नैजिस्निथि सिनियर अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट WUSHU चेम्पियनशिप 2023 हाबाफारि खुंफुंदों क'क्राझार साइ स्टेडियामाव क'क्राझार जिल्ला WUSHU एसोसिएशननि बानजायनायाव 27थि सिनियर अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट WUSHU चेम्पियनशिप 2023 खुंफुंदों मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव आसामनि गं 26 जिल्लाफोरनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। बे गेलेनायनि गेजेरजों सायख'जानाय एबा देरहासार जानो हानाय गेलेगिरिफोरा पुनेयाव जानो गोनां नेशनेल थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लानो मोनगोन होनना फोरमायदों। 27 सिनियर WUSHU चेम्पियनशिप जोंनि क'क्राझारा सालायनो थाखाय जोंनो बिथोन होदों। बे बिथोन मथे जोङो दा दिनै मोजाङैनो मोजां जोङो खुंगासिनो दङ आरो बे स्टेट चेम्पियनशिपनिफ्राय जोङो नेशनेलाव लांनाय जागोन आरो नेशनेलाव जोंहा पुनेयाव जागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा बयस एन्ड गार्लस हौवासा आरो हिन्जावसा जोंहा लांनाय जागोन। WUSHUआ गासै जोंहा मोनथाम इभेन्ट जायो। मोनथाम इभेन्ट माने जोंहा थावलु दङ, सान्दा दङ, ओमफ्राय जोंहा माखासे ट्रेडिसनेल दङ। बेखौ लानानै जोङो सेलेक्सन खालामनानै जोङो नेशनेलावहाय लांनाय जागोन आरो दिनै गासै 26 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय पार्टिसिपेट खालामफैदों। दिनै जितु बिसोर दिनैनो थांगोन आंबो मिथिजोबामोन, दहायसो मिथिनाय जादों। दा जोंनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे आरो उदालगुरिनिफ्राय सासे WUSHUनिफ्राय गासै साबा जोङो नुदों जोंनि माबानिफ्राय। दा जोङो रायजो WUSHUखौबो जे आसाम गभर्नमेन्टआ जे इनिसियेटिभ लादों बा सुबिदा होदों बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होयो आरोखि। जों गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे दिनै इन्टारनेशनेल लेभेल आरो वर्ल्ड लेभेलाव थांनानै जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा गेलेनानै साख्रियाव जेनेबा मानो हायो, गावनि आथिङाव गसंथानानै थानो लानो हायो, बेखौनो जोङो हांख्रायो आरो। 7 সিনিয়র মেন এণ্ড ওমেন WUSHU চেম্পিয়নশ্বিপ আমাৰ কোকৰাঝাৰতে হৈছে আৰু ইয়াতে আমি এটা অৰ্গানাইজ কৰি পেলাই আমি বহুত মানে আসাম এছ'চিয়েশ্যনক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ যে WUSHUৰ পৰা যে আমাৰ এই যোৱাকালি এটা নিউজত দেখা পাইছোঁ যিটো আমাৰ WUSHUৰ পৰা দুজন মানে এপইণ্টমেণ্ট দিব বুলি এটা ঘোষণা কৰিছে। সেইমতে আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টক আমি বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ। 27তম অল আসাম WUSHU চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছে। আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইটো নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব পুনেত হ'ব আৰু পুনেৰ পৰা আমাৰ তাৰ যোনে জিকিব আমাৰ এইটো নেশ্যনেল গেমছত চিলেকশ্যন পাব। আৰু মই এইটো এটা কোকৰাঝাৰ এইটো অৰ্গেনাইজিং কমিটিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সিহঁতে অল আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়নশ্বিপটো ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু লগতে সকলো প্লেয়াৰক মই এইটো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এটা ভাল খবৰ যে এইটো যোৱাবাৰ আমাৰ নেশ্যনেল গেমছত আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে এইটো প্লেয়াৰে এইটো নেশ্যনেল গেমছত সেইটো মেডেল পাইছিলে আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক কালি চাকৰি দিছে। সেইটো এটা ভাল খবৰ। WUSHU এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে এটা প্লেয়াৰসকলক উৎসাহ জনায় আৰু প্লেয়াৰসকলক মই ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি ক'লে টোটেল আমাৰ জিলাত এপ্লিকেশ্যন আছে 29খন। এইটো 220 জনে এইটো প্ৰতিযোগিতা এইটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো অফিচিয়েল প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতে আহিছে আৰু টেকনিকেল অফিচিয়েলবিলাকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো আমাৰ খেলখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। মেন এণ্ড ওমেন আছে মেন এণ্ড ওমেন কিমান সংখ্যক হয় এইটো? 27তম। যোৱাকালি যে অসম চৰকাৰে চাকৰি কেইগৰাকী খেলুৱৈ পাইছে? সেইটো 2জন। কি ক'ব আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব? ধন্যবাদ এইটো জনাইছোঁ তেওঁলোকক। সেইটো অসম চৰকাৰক আমি WUSHU এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে আৰু প্লেয়াৰবোৰে
এইটো মেনেল পালে এইটো চৰকাৰে জেগাতে আৰু সহযোগ আৰু ক্লিয়াৰ হ'বলৈ क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।